1954. godine, na lokalitetu Grebine na Humcu kod Ljubuškog, pronađena je kamena ploča sa ćiriličkim natpisom koji je pisan u krug i završava se u sredini ploče. Ploča je duga 68, visoka 60, široka 15 cm, a teška oko 145 kg. Ćirilički natpis glasi: U ime Oca i Sina i Svetago Duha. A se crkva Arhanđela Mihajla. A zidaju Krsmir, sin Breta. Župi Vruljac i žena Jega Pavica. Humska ploča se danas nalazi u Muzeju Franjevačkog samostana na Humcu.